Украина аскерлері Тарханкут бурнында керлешкен деңіз фенері янына келіп чықты ве Украина байрағына тикледілер. Баш истихбарат мерkezінің аскерлері қойылған вазифені еріне кетірді. Бұл ақта Украина истихбарат қызметлері темсежісі Андрей Юсов білдіре. О тәфсилатларны ве мақсатны тариф етмеді, ама мақсус операцияны Украина деңіз көветлерінен берабер керчеклештіргенлеріні білдірді. Учақ ве қайықларны құландылар. Рус ишгалжилері аскер ве тежизат ғайыпларыны яшады. Украина аскерлері ise ғайыпсыз кері қайтты деп білдіре Юсов. Саба Тарханкутта чатышма мейданға келгені белі олды. Туристлер ise қайықларда ондан фазла аскер көргенлеріні білдірділер. Буржа в Крыму. Героям слава! Украина президенті Володимир Зеленский журналистлерінің суаліне жауап бергенде бір мақсус операциянен Қырымның құртарылажаға қында айтмақ ерте олғаныны, ама яқшы хаберлерінің мевжудиеті ақында айтты. Детальна доповідь буде у мене від генерала Буданова. Третє, так це наші хлопці. Четверте, жертв немає з нашого боку. Це гарна новина. Принаймні, це те, що я міг по телефону обговорити з керівником ГУРМО. Малюм олғанына көре, деңіз фенері бинасында русларының 3-ші радиотехник бірлігі ерлеші. Тарханкут адасында радиолокацион ноқта бар. Этрafында есе ава савунма системлері ерлешмектедір. Бірқач күн евел Украина истихбарат қызметлері русларының С-400 ава савунма системлеріні йоқ еткен еділер. Рус көветчелері Бақчасарай ве этрafында көтлеви тынтувлер өткерді. Силахлы рус ишгалжилері бірқач соқақны сарып алды. Руслан Асанов, Сейдамет Мустафаев, Ремзи Неметулаев, Абдулмеджид Сейтумеров, Аметхан Умеров ве Эльдар Якубовның евлеріне басып кірді. Адвокатларны ичерге йолламадылар. Евлерні қарыштырып, силах ясақланған китаплар арадылар. Бұларны янында кетірділер. Попросили нас сесть сюда на диван. Потом попросили встать. Открыли этот диван. Когда открыли этот диван, сейчас покажу, здесь ящик. Открыли, посмотрели, закрыли, и когда закрывали, на ящике оказалась книга «Халифат». Белая книжка с красным написано крупными буквами «Халифат». Подбросили книгу. Книга была не прочитанная, не открытая. Только из союз печати. Рус көветчелері ФСБ-нен берабер құрылған даваларының эсасы солғаныны гизлемей, тұтылған Қырым татарларының айлелеріне қаршы провокацион ибарелер қоланып ақарет еттілер. Они вообще все время себя вели так, какими-то насмешками, какими-то резкими словами. Что там вы собираетесь? Вы здесь его строить собираетесь, халифат? Что вы хотите? Какие вы лекции проводите, как вы к Украине относитесь. То есть такие вот вопросы, и еще все это было с усмешкой. Еще в конце усмехается, говорит, у мужа мы все забрали, а вы возьмите свой украинский паспорт и идите, говорит, напишите отказ от него. Адвокатларның білдіргеніне көре, рус ишгалжилері хырсызлық yapмағады утанмады. Изъяли денежные средства, изъяли книги, которые сами же подбросили. И пропала тоже определенная сумма денег. Сейчас будем выяснять, какая. Уже не раз были случаи, когда после обысков пропадали деньги. Тұтылған Мустафаев, Сейтумеров, Неметулаев и Якубовның евлерінде өткерген тынтувлерден соңра оларны микроавтобусқа отыртып Ахмеджетте ерлешкен ишгалжы ФСБ идрежілігіне алып кеттілер. Қанунсызша тұтылған қырымлыларны терроризмде қабатлайлар. Кезлевде Тарас Шевченко адына абидеге чечек кетірген қадынға салдырдылар. О құрантасынен берабер Украина истикляль күнүні қайд етмеге ве сарымавы байрақны көтермеге істеді. Ама абидеден біраз ұзақлашқанындан соңра белі олмаған рус севижилері қарт қадынны итеріп ерге ташлады. А что они на вас напали, я не понял.
Ну, бо вони пішли до пам'ятника, забрали наші квіти. Ну, а на вас напали? А я побігла за ними і кажу, віддайте то мій букет. А вона тоді до мене зачепилася і почала, власне, а я ж бігти не можу скоро. І я за нею, дочка, я кажу, дочці, зроби пару фотографій, щоб бачили, що вони перші почали. Ми їх не зачіпали, і вона почала зразу, бачите, доки... Вона на вас напала, от ця взросла Так, кобила? вона мене кинула на землю. Ерлі Чакыжы ФСБ-нің құлы Талипов бір мүддетлік сүкінеттен соңра мейданға шығып яшлы қадынны тектит ете. Качают права и грозят выложить все в интернет. Не беспокойтесь, мы сами выложим. Товарищ майор объяснит, что и как потом.